Mai ka kwai na ta gwi khaliu maling mai YouTube channel bek tun ri nei la mai thon riu dare asai February tarik ta chat kum sing nai na chui na pungu the Gunfew Mail Tmenglong local newspaper king in sam the call Infal February tarik Janai Manipur Speakers Tribunal re February tarik Janai khau JDU MLAs pangu disqualify suni mai judgment ai reserve khau lau kan the kaniu gwai tai kum singnai na chi na kanai state assembly elections loi rap wile BJP khau gut ka chau kan chongi kumna kaniu gwai ta anti defection law bang khau disqualify sulau khang Manipur Congress Vice President Hariswar Goswami re petition file sulau kan chongi JDU MLAs pangu ta disqualify sukhang Manipur Speakers Tribunal khau file sulau kan mai tai KH Joy Kisan and Sanat Thangjam Arun Kumar Mohammad Achap Udin Khatni LM Khauteye Petitioner Strong Lead Council and Bupendra Maitai Ri Chamla Mekhau Sakan Methailina BJP Kasau Kan Mai JD MLAs Pongu John Disqualification Case Final Hearing February tarik Janai nung loi lauthi Respondent nun ta Senior Advocates represent Sukani Tuna Sakane Speaker ta hearing tai inking tree na inking kan metang judgment hai reserve khau lobam thi tuna sakani kumna asat mang milung khau judgment ai sa inda patpung thi tuna lumgai ye tuna sakani Congress leader thailai na tribunal's decision ta lumgai na inkhwan bam thi tiki final judgment ai akup mai thia khau la lopuni chu tu mai tai thu sangam makhi tuna MLA pangu tong san tai final judgment pat pinung na ri thai khang di thi tuna sakani Infal February tarik Janai Maira Paibis Pai in Burui February tarik Janai nung International Airport Infal Dangkau protest at kaina Manipur Chief Minister N Biren Singh the resign sukhang demand sukante protest at village volunteers nun ta nim kan mai khaupian mak mai indaw na tatkai kan chongi Maira Paibis nun thailai na village volunteers nun tai Manipur tung territorial integrity ta ngak lau khangrui kan yu tong ngam mai phungpat na tan bam chongi tuna sakane Protest at Tuli Hall, Kolhapur Community Hall, Malom International Airport, Infal Dangkau Tatkai kan chongi, Maira Paibis nun tai Manipur Chief Minister N Biren Singh ta kading khau resign sukhang demand sukani, khadni nim kan mai village volunteers nun ta imparted khang demand sukane, kumna inbu na Armed Forces Special Power Act, kum singkhat phaiski ringun na ta chatni Manipur khori lakan khang demand sukane. Protest at Maira Paibis tuang kariu mai Malom Tuli Hall, Mamang Laikai, Mayai Laikai khani Maning Laikai khori, guang na tatkai kan chongi kumna protest ai February tarik Janai irai lau thuan khuang chikiu khore tingzin khuang padai ngan tatkai kan chongi join Maira Paibi Malom President ki Anita Ri Chamla Mikhau village volunteers nun ta Central Khatni State Forces Ri Atspa Bangkhau nim kan chongi tuna sakane Manipur Chief Minister Khatni Katong Council of Ministers nun rui kanyu tuangam si mai thia khau sinsu bamthi tuna sakane Infal February tarik Janai National People's Party MLAs kan badai ta Manipur Speakers Tribunal re notice ti kan the kumna kaniu ru khau anti defection case phungku lawba mailam khau gongna sa inthan khang ti thai kan the ning taw law nu we Manipur Congress Vice President Hariswar Goswami re NPP MLAs badai ru khau disqualification solaw khang Speakers Tribunal khau case phungku kan chongi NPP re Chief Minister N Biren Singh re Jaima State Government khau withdraw sukan sini BJP legislator strong meeting azu khau inthaw mangna ka saw tadba mai changri disqualify sulau khang petition that file sukan chonge Manipur Speakers Tribunal tung notice tai NPP MLAs M Rameswar Singh Janghiam Longpan mai Iranbam Nalini Devi Khani Thongam Santi Singh khang ti kan chonge tuna cham de ri ti thai kane lumnu mai cham thailai na MLA padai ta speaker tong office khau February the recruit na khatma khau written comments or replies tigwang khang notice khau tai hi kan chonge tuna sakani kumna Speakers Tribunal ri kaniu koi chong case tai February tarik ru na kanai lau chuan kwang sikiu makhai kai mekan khau hearing tat kai pni tuna sakane MLA nun ta Tribunal khau kaniu pum ka hak hame thai kaniu ri authorize sulau mai ta thawgwang khang notice khau tai hi kani mi ta khau JDU MLAs pangu ta ni Manipur Speakers Tribunal khau anti defection case phungku lau na bamwai kaniu koi tai Assembly election kum singnai na chi na kanai loi rap khau BJP khau ka zau kan me sang ri ye Infal February tarik Janai Manipur State Commission for Women Chairperson Thumlip Tiningpham re tan bam asu khau intu mainun ta laukai na sumai tan goita ngak lau khang thing lau khang khatni mi tuang lam khau man sai goi khau awareness si lau khang ke ge nai thi tuna sakan the Thumlip Tiningpham re mi tuang lat bam hai Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Provision and Redressal Act kum singnai na ru na kathum tuang sensitization program February tarik Janai nung Infal khau tat kai kan me khau sakan chongi
Intu mainun rui saruk ringu tan bam azu khau tan bam sini ingan minun rui laukai na sumai tan hai in thak makna bami tuna sakane intu mainun ta sina sumai khauri ngaklau khang government rui x khani rules azu ka siam lau bami intu mainun rui ka new tong official tan gan khauri inbu na tat me gan khau siswai me aju pa na bami kumai sang rui sexual harassment of women at workplace act kum singnai na ru na kathum lam hai mansai ko ai khau ti thai lo khang kai ke nai na bami tuna sakane MSCW Chairperson Direct Women Empowerment Tong Provision azu naibam sini mitai aniuri sinsu magi thai gang mai tong ma gi tuna sakane Infal February tarik Chennai Manipur Congress President Kaisam Ekha Chandra Rui February tarik Chennai nung social media khau post sulaukan mai thailaina Gwangni My State Assembly khau N Biren Singh government no confidence motion phungku putni tuna sakanthe Megha Chandra Rui social media X khau Brahmastra Mishal Rui double engine akhata thu tau putni the Congress party Rui no confidence motion move supni the tuna sakani tiki Megha Chandra Rui katong post kautai detail tu hilaukan mage Congress Member Riksaruk Manipur Assembly khau nai milong khau MLA pangu nai bami NPP Rui MLA Chennai nai bami BJP Rui Tamruk na kanai MLAs nai mai lung khau Naga People's Front MLA pangu khani GDO Charuk Rui machuang bami mi ta khau Independent MLA sai kathup nai bami kumna Kuki People's Alliance tong MLA kanai nai bami Guest Jam Asai February tachat kum singnai na tri na pung khau tarik tri na khat November kharui tarik tri na chekyu November kum singnai na tri na padai khau guest booking sulau mai serial number chingru na chekyu phai khadru na Chennai khau serial number chingru na chekyu phai padai tri na tachat ngan khang insan pani command roi phai skill ringu na padai point ringu tamang long ting nai luan nanu bu tarik tachat kum singnai na tri na pungu Lauchuan kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in than ne nanu bu tarik chakyu kum singnai na tri na pungu Lauchuan kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in than ne Mai ka goi na king in tri na king lau makhang ta goi khaliu maling mai YouTube channel pek tun roi thun ku mai in dau da re asai khang thu hai khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khong ru makhai kai mi kan rui king in sam da la kho thun ku thei